sangkoni remang wacapan yenane jani tenenan nu marase sengke ben manire nuturan nyede tempo Ani busan suwire hade jelas araos wayane teken manir nado karanane metanggeh malu metempo malu manir minah minah sangkoni remang wacapan yenane jani tenenan nu marase sengke ben manire nuturan nyede tempo Ani busan suwire hade jelas araos wayane teken manir nado karanane metanggeh malu metempo malu manir minah minahin sekanang dongos setamata kewalane manir mapa inget ken wayan denyen wayan nampah ben wayan ngalih tongos apang sekenan tongos wayan dijabung makola majani sing nyendadi besjoh wayan nginep apang pak dini dijabayang wayan nginep muwen telungan nyanjine pasti dina ni ane buin telun tu pasti ke pesan sing jebuin nyen yang bakal ngidih petangeh sama ngetametam apa ngarawuh ingetannya apang setonden medali desang yang surya wayan apang subenyen teke mainangah itamatam teraris kejabut
panumayan sang kalih punika nemangkin ngeraris dan wayan tam-tam ngejabaya sang ayu nulia kapuri sapunika taler mukadide nidiakannya suari muantun nemangkin dengar anjing ke Puri Agung bingung kayu inggian kayun nidene durung jepisan metutupan kantun meresah kantun bio pare kayun nidane kemudian kasorang panjang kayunin mangde side menang doaning maraselek kayun idene yen pade kekalahan antuk ipanjang Mara kayun nebulasa sayan wiang makuyayangang kebus barer ke kayun nide nidiahatnya suari ya dia pamaraman nenten pisan nyidayang antuk kemerem uyang kelasa klisik malih nungkayak malih nyingkrung nenten becik-becik kayun dane siang dalu mengapa ya waktu uleng kayun nidiakannya suari raina wengi sahayang pangupaya rekide ngangesakan idape pasti tanpa pegatan nginceran musatan reki utawi nungilan pekayunane sane pasti ke mangando sido manimpale sapunapi antuk sapunika Pak kayunan ide mangde je apang je nyidayang benebus benimpalin ki modere wawengkon ditu kebatekan tuk kayune sane lek ring panjak-panjake sane wenten nyanding-nyanding purine irike was ka ucap mengasora
sampun kabiyaya munggu ngeragani deni diahannya suari sampun boleh nguci wayang asyo kangen Bupati sami Asya reke keh para agunge sane sampun kuci wayang ide tengah dalu uningayang titiang eri pelangani nganane tengah wengi men sapunapi reke ide ngantikan dayo upaya rikan yekane tengah hungi ngararis wedu pekayunan idene pacang ngardi kriya upaya nai upaya sane singit meje upaya nesang dia sampun nerke kaucap ne mangkin wedu pekayunan kriya upayan ide diahannya suari iya dia sampune carita yang mangkin ring sampune langkung inganan tengah wengine Tuhan muli nyasar laksana pemuput ngaris ne mangkin ide nyelosa ngaraga sekadi nyasar laksana ngesolah ide mengaraga yedahu mije nenten je kaitang mali kautaman idane puput je ngaraga ide medal nenten wenten ngiringan nganggo sarwa luwe yan muwing busanan ideni diahannya sewari nenten jwenten nyamin sekancaning sane utama punika sane anggen ide ngagandane miet ngalu minyake punika sampun pepilihan sane mik jati-jati ngalup-alup punika anggen ring ide harapan
sarwa minuman siosana ring busana wenten taler pinakeruntutan pemargaan ide sekancan minum-minumane punika sane kebakte nyele pamargine gele saya waktu nyaru-nyaru ngenes pemargaan ide nidiakannya suari sade kegelisan pisan mulo ayu yen buat kajegegang nenten wenten nyaminin mulai waktu jegeg pisan warnen idene mawawa ring samping jegegi punike wenten taler dulurane umik-umikang yen sios sekancan sampean mas minekadi sapunapi malih bacakane punike dane tam-tam reng cari tayang titiang mangkin dane wayan tam-tam kalau wenten iri kering dunungan mare rumah anak miskin genah dane wayan tam-tam punika nginep iri kering umah anak kisane tiwas kecap mangkin sampun prapte cari tayang titiang sampun nerki arauh napak irike Raden Dewi adanya suari pemargin ideni diahadnya suari sampun rauh kering kenah dani wayan tam-tam ngatok pintu ngawang siten pinak keanggen ideni diahadnya suari cihne lawanganir kini mangkin kegetok kantuk ide dame tam-tam kagiat bangun tok tok wawasa punike piragin dane ini mangkin raris tengkejut iwayan tam-tam durmaning raris bangun nah muli ngampak lawangan durung je pulih
napi-napi dane wayan tam-tam sekadi kapupungang ngeraris dane ngampakan korine punika Nadi katon Raden Dewi sesampune keampakang pintune punika saget ketepuk idene diakadnya suari jegek mubumik kiwakti doa kesang ayu atur dane wayan tam-tam inggih haratu sang maraga utama iratu sane maraga jegek pisah wangi tanpa nawegang pisan titiang sapunapi awanan cokori dewa rawuh kalau wengi puniki tan wenten pangeni kering titiang abang ranyeng sang ayu dia kenenten jelingayang ide atur dane wayan tam-tam jeg nerobos gegelisan ngeranjing mangkin ide ni dia kadnya suari iya dua mulia raris sesampun ide ni diakadnya suari ngaranjing ring genah iwayan tam-tame ngeraris sirike melinggih dane tamat-tamat nyembragmu yen munggung dane wayan tam-tam punikeun entenan lali sahe nyambaramu nunas lugre dane ampura dunungan nawegang ratu dewayu iwaktine puniki genah titiange mangsit cengir ampurayang ratu Raden Dewi sesampune puput tatur dane wayan tam-tam ide ni diakarnya suari sangkaning kayun ledang itu nampen lamun umat meline uduh beli tam-tam
sing je perlu nyen beli ngaraosan dunungane mangsit mangkuk sing tuane perluan tiang umah beline tuane mule saratan tiang ya den dunungane rusak tongos utawi dunungan beli tam-tame ya diastun mangsit mangkuk tuduh reot sing jedoane buatan ya kita metangan dari senyawaring Lis malih dani wayan tam-tam nyawe seruntuh panganikan ide titiang lacur ratu sekadi busan-busan titiang matur ringi ratu cendekipun titiang puniki jad melacur niste pisan ratu kadi paksi dan janaka yen umpamiang dewek titiange puniki tansios pada keringangan puni kedes nenten je bejantenan ngon saget iriki saget irike Pangyang Wisnu nyalan beli bagus wayan tam-tam ien manahang tiang angan beline tan bina sekadi desangyang Wisnu nyekale tedun kejagate ngapati turun ke gumi buin subosinah pisan tedun nyerwadi kejagat sekalone gumanti tua pacang menaini sin jagate beli tamata dewan titiang beli bagus wayan tam-tam satmak kedewa sesunan titiange tuah ragan beline asa puni ngelantur penganikan ide dia adnyo suari jati beli bagus serire purun tiang raos keketo arepe kapining beli sing julian nyen tiang ajum-ajum
tuah saja ragan beline tanpa tanding di jagat sekalone beli tuah bagus genjing buina wiseso pisan Prabu sang kalah khasami jen keawanan gitu swireh subwa dengenah bukti gede iya namun tuh uling malu uling awit pesewo marane telastan pegantulan sewatek nate ratu asio peraratu di jagat asione subutlah kalahang tiang beli tamtam kaget beli jani ngunggul entu kekeranane dadi angob keneh tiangi nyingakin ragan beline swireh mecihne ane jani beli nyidang alahang dewek tiangi beten langit luar tanah ien pade teslik sikin sek-sek gorek sidi tapinan dini sidi sebetenin langite disedurin pertiwine asang tiang sing jado ane ngalahang dewek beline tuh sing ada dadi subuh sinah pisan bukur awas tiange busan tanpa samen yukti ragan beline beli bagus wayan tam-tam roare semetu sapunike penganikan ide diah adnya suari nemangkin muali nimbal dane wayan tam-tam matur iya tamata munyine getah semalih wiakti getar pisan mungwi ngatur dane wayan tam-tam ajeng ring diah adnya suari lintang ratu ngajum titiang inggih
pidaging nawegan pisan mamitang lugre titiang ratu sang maku mustikan jagat Mesire ieu sapunike ti penganikan Cokori Dewo rasa yang titiang bes kelintang bes banget Cokori Dewo ngajum-ajum dewek titiange nyalampungan kagerombong geni menawi uwit sangkaning pengandikesane manis punike sampun janten manahang titiang pacang nyelempungan ngulungan dewek titiange kebang-bang apine ratu mulon anak wikan semalih yen manahang titiang antuk belog titiange wantah sapunike nayo pangupayan anake sane sampun wikan sane sampun peranyan buang alame nayo sing tan juwenten lian malih wantah nayo pengerumrum sane singid punike pacang kemargiang ritat kalau pacang ulah pikolih manusia nawegan pisan ampurayang puniki atur titiange ratu yen manahang titiang disejebak jagat sekalone tan juwenten manusia sane kebaos ririh sane kebaos wisesa ya demo pada pada bodoh maka pemekasne saluirin manusia jadme sane wenten ring jagate sami yukti wantah buduh ring kesukaan jagate waduh kering kesukaan jaga mawinan mersidayang pacang teneling ring ragu kebatek antuk lulut ring sasing-asing sane ngerana yang lege sane wenten ring jagat sekalone nikatali manu
menawi tetaler cokori dewa sampun pawikan punike wantah wiyaktine pinake tali penegulan manusane manresti kejagate mati hidup ngawin ngemalih majademu yen mangkin mersidayang maurip benjang pungkur tan jewenten lian sane pacang kepangit tuah lampuse mawinan riwekasan muali pacang manresti tekan jan terang yen pade mangkin tinar gamayang tan bina sekadilin ran jantrone magan tiasa lengamat bani maku pemekas wantah saligenti pacang malunin saligenti pacang beduran sapuaniku wantah dewa inggih uyakti wantah hasapunike kewentenane manut ring penawang titiange melantaran antuk titiang belog sang ayu salaknya rian tukana sapunike telebisan mungguing ngatur dane wayan tam-tam mawasana mangkin mekadi dediah adnya suari merasa sengke merasa kebelet pacang nyaurin kudiang kone menimpalin metu mana hidone asapuniki dong yen kene te duag musuhe kengken koni dewek lakar nimpalin petakon yone anakimu daya malu dadi tuah suka pesan lakar nandingin ien anake mulo jati-jati duag tuah ngelah ya tetep dayo malunan yen yang tong
kepalangan. Iya namun tuti subuh benyed-nyed dadi sing ada pesan yang ngenah jejeh apu buin nyen kebelet wah yo lagas nimpalin petakon dheweke asapunika pikayunan Dodiah Adnyaswari dadi metu sabada manis rian tukan sampun merasui Dodiah Adnyaswari ring ragani dene sampun kandak mawinan mangkin ngeraris medal nayo pangupayan idone sanes singit punika beli bagung muwali ne mangkini do ngeruntuhang pawecana ngerumrum dane wayan tam-tam uduh beli bagus wayan tam-tam puniki kenara reseng dong dadi dawu tiang kelawan beli dini nyatu nejani maret tiang inget dadi tiang abogap-gapan luwire manisan muahane lenan nah lautang nejani beli cicipin manisan sarwa minuman tuah saja buku raos tiange ne ado manisan ado minuman ane ngelegayang kayun do beli kemat-kemat lautang ne beli bagus wayan tam-tam Duaros aja nenek mungkin lautang nejani ajeng necen jane senengin beli swireh subong agen tiang gapin ragan beline lantaran wasme gadang nasat makene anggon kantin titiang kelawan beli megadang buku petengiane jani barang nira salah ganti suwire subuh sing jado buin anak ane nepukin ja bareng-bareng ajak tiang sulu genti sopin beli ngesopin tiang ane ngesopin ragan beline beli bagus doane tamata menanggapi diwawasa punike penganikan Dodiah Adnyaswari ne mangkin muali dan wayan tam-tam nual lah kemudian orang lungas
Merasaya ngantuk dane wayan tam-tam uyak ti kemad pisan yen pade nenten purun pacang nunas moci khenoba ayune rusak yen jani ti dewek sinyak lakar nunas paican ide diah adnyo suari tenenan sinah nyen kaden ngelah bayu ane jele gelah dini keno apa nayo singing mecihna sampune mangkin puniki mekadi dane wayan tam-tam kekenen antuk nayu wiwekan ida diah adnyo suari rare senginum pemekas ne mangkin nenten jemalih dane wayan tam-tam panjang paitungan keambil ne mangkin gelase tur kekecorin minuman punike ngeraris keminum oleh dane wayan tam-tam bilang semalih nenten jemerarian dane wayan tam-tam nginum minumane punike santukan riwau telas daging gelase malih keturuhin oleh hidodiah adnyo suari dane tam-tam rares punya nenten jesue ngeraris dane wayan tam-tam merasering dewek dane nempuyengan meciri punya sampun dane wayan tam-tam doding acok uwit sangkaning punyahe punike mawanane mangkin tanpa paunukan medal raos dane wayan tam-tam ngenen upayone sang dia inggih punike wantah pinakecihna mekadinayo pangupayan idediah adnyo suari sampun wiyak tingenen dia tuares ketakonin ritat kale dane wayan tam-tam sampun punya iri ke raris ne mangkin idediah adnyo suari metakon ring dane isen telah mengenal jati yan mungguing unteng pitaken idediah adnyo suari majeng ring dane wayan tam-tam tan jewenten tios wantah paindikan sane kebaos daging telas punike muali-wali ketakenan neping itang telah
gantukan dan wayan tam-tam sampun punya mawinan mangkin sami napiluwir sane yuktine patut kepingitan punike meresidayang sami katurang majang ring dia Adnyuswari diturares udah di sesampune puput dane tam-tam ngatur ningayang indik daging telase punike ngelantur aris dane ngutah-utah ngesap ingat teken munyi kebatek antuk rasu punyahe sane sampun ngeliput ragan danene mawasane sapinget dane tekening raos tuar magrabio tupang pakai depan eri sampun ngelintang pisan punya danene muastutan eling ring raga ngeraris dane mengedabyog pungkat iri kering tengah kamare Raden Dewi ngeles lanturang titiang nemangkin ngundag daging satune uning ayang titiang mekadi dediah Adnyuswari risampun presida medal saking kamare digelis raris muali pacang kapuri meranjing ke nenten je keceritayang mungguing pemargan ide dia Adnyuswari keceritayang mangkin sampun reke presida rawuh tur maning gegeson ide ngeranjing kapurian wangin netan keucapan semalih nenten jemal walinin titiang mungguing kewentenan idene dinap kalaning wengi punika samang mije sang yang rawi kocapan mangkin sampun reke jagati semengan mijil ide sangyang meredanggo dipati dan tangkel sami
punika raris atur ningayang titiang sewatek bau dande dato mantrin purine sami pada tangkil mereka kebencingan desampune maka semalih ngenjek sampun ring daging panumayan idediah Adnyaswari kelawan dane wayan tamtam tigang rahina tigang wengi sampun reki ngenjek kalau mangkin puniki kebaos Sang Prabu kalihan kalau punika raris mekadide Sang Prabu lingsir makumiwah putra nidone ide diah Adnyaswari kepeseban domi medal rareside saking puri ngungsi genah balik penangkilane dawah telu teniwang kalau punika minab sampun ngenjek ring jam 3 puniki kaucap ebak wengeng sampun ngebek iri kuring bare penangkilane watek panjak mesire bau dande dato mantri sampun mejeljel sami padorauh Prabu Mesir mempengerami wasa punika kewentenan ring bale penangkilane sangkaning ledang sane mangkin ide Sang Prabu ngeruntuhang pawacana udahanan Adnyaswari uduh nete cening dia Adnyaswari dewo putra najine tuahi dewo sing jadelen asa punika pemekas ketel penganikan ide sampun kahinam inana kene temalu aji tekening dewo suwire subo ngenjek tekening janji ni dewone menejani subo kemiri bidewo side lakar nebusin buku petakon yoi tam-tam totonan cening sida pacar
mana busing yen manut tekening panumayan ceningi telun jani subuh genep dadi dinone jani dewa kepatutan apang side nampenin nyawab petakon yoi wayan tamtam pesan itam-tam uni ane jani dab-dabang ragan dewone lautang apuluwir ane takonan tekening yoi wayan tam-tam ane pidan totonan ne jani cening apang sida nimpalin dua sedewa anak ayu apang tusing bes mekelo mecangcang dini yoi wayan tam-tam gemo subuh lautang ceneng ayu asa punike penganikan ide sang Prabu Majeng ring putra nidone telas ike mungkin ujangan yen sida kenyen beng cening apeng jati-jati terang pesan apeng tinglas ane madan telas totonan lautan dartayang cening ayu Raden Dewi matur singge sane mangkin mekadi dediah adnya suari ngeraris ngad pada sahumatur ring ajin nide Jingeh ratu pidaging nawegan pisan mamitang lugre titiang ratu sang Prabu ajin titiange iku ngaraneng kawita bekas nenten jesandang nyenaji sang sayu ring sikian titiange presida mangkin titiang lakar nebusin punike tanje wenten lian yuktine aji wantah ngaraning kawitan punike sane kebaos telas punike duaning punike sampun janten makelantarang kawitan seasing-asing sane wenten iri-kiring jagat sekalone sampun janten lajer nenten preside pacang keni kegodan aduh
mangkin tebao sang agung uwiak ti agung pisan kadirase ngebek iri-kiring jagate ya kato Norakatona yen mangkin teulengan kayune rasa-rasa yang jati wenten sane kebaos daging telase punike nanging nenten preside pacang kecingak Nike agung paling mawinan agung sane pinih alit punika kebaosang ya kane suang amot isi semalih yen manut ring daging tatu agamone kebaos uyapi wiyapake meresidayang pacang nagingin seluwirin genah yen digenah sane suung side pacangipun magenah sane satu mecihna sampun mangkin napi luwir sane kebaos telas punike yuktine patwantah kantun seumur manusane reng jagate masih nyandang waturang titiang iya nering genah sane alit side pacang magenah ring buano agunge taler nyandang punike dicenike colok sai mewali-wali titiang aturang iya diapin ring genah sane pinih alit taler nenten jepacang kelet sido pacang magenah ngisi iya diapin ring genah sane sepi taler side pacang medaging angan-angan
Nererehang mangkin ring sejeroning angan manusane punike wantah ngaran pengerase omong kedaya ring apa riwaune puput asa punike pawecanani dediah anyeswari bih Dewa Ratu Agung humiang reki paro panjak mesire iri kering penangkilan nah tam ke capang lile maning sami par panjak mesire mepajar ngucapang dan wayan tam sampun kandap dan urang bomot tunggal wenten silih sinunggal sane mepajar sapuniki duh neti bowayan tam ulian bes langgah bes juari beteke mai ke jagat Mesir ngadu keduegan nejani tanang sing jebungan mepunggal baong ibune ilang iya ibu nyenibo pariselsel swireh ulian bes langgah hibone bes pongah hibone lakar nyentokang dewek mai ke jagat Mesir mai kibon kepuri Mesir dadi mirip bibesing nawang tekening kawisesan keperadnyanan Gustin dheweke dadi bani ibu teke mai ke Mesir negara wayan tam mentang maku pembekasne kalau punike samir ke par panjak mesire masa sumbar nya dia ring jabung semalih
sami taler pada sampun sedia gumanti wantah pacang nugel baong yoi wayan tam-tam iri kering jabayang Eri pemempeng ramiwa sapunike sesumbar paru panjak-panjak mesirene mangkin mewali dane wayan tam-tam matur majeng ringi desang Prabu wantap inggih pidaging mamitang lugre pisan ampurayang titiang ratu sang Prabu yukti kadisane wau napi luwirsane takonan titiang punika wantah patut pisan sekadi sane sampun kedartayang oleh putran Cokoridewo cempadang tiang kesih dayang maku cutetne napi luwir sane wenten ring keneh titiange sane tunasang titiang itlun mangkin sampun meresidayang ketangapin ketampenin oleh ide dia adnya suari icen titiang manguning sakewanten sane mangkin puniki malih titiang nunas galah amatre kemawon ratu yen kedados tunas titiang icenin titiang galah gumanti titiang pacang muali ngatur ningayang kewentenane ring Cokoridewo aja tenggak sat makegalahe puniki anggen titiang nangehang urip titiang ratu asa punike atur dane wayan tam-tam mangendor ratu semi tata mangkin puniki titiang pacang ngatur ningayang mawasana Cokoridewo pacang preside tinglas tatas ring paundukane maring titiang lile
napi mako yuktine sane ngawanang kadi mangkin puniki titiang kandap ne mangkin jago tata sang titiang ring cokori dewa ngoni dalu tiang moleng asa puniki uitane aratu pemekas ibisande dina kale tengah ratrine wenten puniki arte sane keniang titiang galang mas anda semalih munguing artesane keniang titiang punike merupa gelang mas turmaning dumilah pisan masoco inten mutiara kadirase anggo pisan titiang ngingakin duaning indik sesocan gelange puniki tanju wenten lian uantah inten rauh ring mutiara sane pekebior-bior dumilah pisan kupu rawah wangi maduluran taler teng kejutan kadi-kadi manah titiange duaning sane makte barange punike dina kalewengi bisande tanju wenten sios uantahipun ni kekupu aratu ngotang ditu yen sampun api minab tetujoni puni kekupu dados gelange puni kekutang ring genah titiange mererepan mareng genah pakol urun titiang aturang asapunike boyo jesangkaning titiang ngawi-ngawi ratu nanging yukti wantah asapunike ring genah titiang nginep ikekupu punike ngutang gelange puniki